Prije nego što poslušate ovaj klip, zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal. Elwood Radio. Proslavljeni srpski sportista godinama je u braku sa poznatom pevačicom koju je šira javnost najbolje upoznala putem show programa Tvoje lice zvuči poznato, a sada je rešio da progovori o manje lepim stvarima u njihovom odnosu, navodeći da je daljina mač sa dve oštrice. Iako se tokom prethodnih nekoliko meseci spekulisalo o Aninom preseljenju u Moskvu, u kojoj Nikola odnedavno živi zbog profesionalnog angažmana, vaterpolista je odlučio da sa svima podeli da su odustali od te ideje. Kao i svaki brak, i naš ima uspona i padova. Mislim da je razdvojenost mač sa dve oštrice. Ana i ja biramo da zajedničko vreme, bilo da smo u Moskvi ili u Beogradu, provedemo na najkvalitetniji način, rekao je Nikola Rađan, dok se priča o njihovom razvodu često pojavljuju u javnosti. Kao i o bilo kojoj drugoj važnoj temi, supruga i ja dugo smo razgovarali o potencijalnom preseljenju, ali na kraju smo zaključili da to trenutno nije izvodljivo, dodao je on o zajedničkom životu sa Anom Kokić, do kog ipak neće doći u skorošnjem vremenskom periodu. Podsjetimo, Ana i Nikola imaju dve ćerke, Ninu i Teu, a ove godine proslavit će deceniju bračne zajednice. Zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal.